Da li se sećate one scene iz filma Tesna koža, kada Nikola Simić u ulozi nezaboravnog Pantića kaže svojoj ženi: Sido, rodila si idiota. A onda se ispravi pa kaže: 3 idiota. Ovo se inače odnosi na njihovo 3 dece, koje se nisu baš najbolje snašli u životu, nisu donosili najbolje odluke, pa su eto, igrom slučaja, još uvek na njihovoj grbači. Sida je majka, žena, supruga, koja je cijelog svog života bila posvećena suprugu i deci. Pa da vam kažem nešto, to 3 dece se nisu rodili kao idioti. Ako želite da saznate kako to mi od svoje dece napravimo idiote koji nisu sposobni da se osamostale i da počnu da žive na svoj račun, pogledajte webinar Bez frustracije, nema sekiracije, ali ni razvoja. Vidimo se.